Sasa wewe kahilima tutapata mukaye. Nikwanda kubwira ile mashini licharibika, sijui jinsi mutapata mwuka. Kase tutapata mwuka namna gani? Mbuzi hapa anaanza humagila. Suseme sana. Nikuja kuikolesha. Sasa hapa ona, ngoja nikwambie. Hapa hivi. Ona hapa hivi. Niko na nakamata videoni watu biko naona jinsi tulishaanza humagila. Maka mbuzi hapa alishaanza humagila. Sijua jinsi atapata muka. Hapa lelo jinsi tuko naongelea hapa mulumeo. Aha, na wewe bwana, ushajifanya bihato wewe. Na wewe bwana, mutafuta jinsi mutatila mashini fasi yengine. Hapa mapigilio ziisha tomboka mogaze. Leta tuone kama tushapata kaeshantio aoneshe aambie pose. Biko na bura. Tutapata hivi sabi cha 250 make tu pale tu. Ndio niko naona tushantio tuko. Nani?